Kublai भी बारो की viewers खमता में एक परलो क्यों जोंगा की बजू सोतना बन पे एक video but की ची का जोंगा हक वे दे but कार कोम खेंचिंग खें लाने का subject mathematics ते हगने का video ngan peni pi atli kir kom खें kata ka new tricks but ka old tricks te ka new tricks but ka old tricks pi sa compare hi ma pi ki viewers laने की nong pe yang ne ka video ka ek ba pi snowbit but ka ek ba pi kam snow suk sebut ya kata pepin kenya kini ki square root pepin 1 yu square number jong ne arpusan dengan peni pi ha ki ar bata tepet hang ne ngan le shwa ya kani kawa ul tricks kaba kino hikai jungi kila hikai na du ki por ki bangi dang don school mo le komne ban 1 yu ni u square jong ne arpusan pi ha ban 1 shwa ya factor jong ne arpusan pi wat shwa ya factor jong ne arpusan API do u number yu hangte lane P1 do u factor yu ban la ban simplify lane multiply te arpsan do u r lie te hangni tang do san hi la ban multiply ni san tingi do san sen kano san sen san long arpusan next ni yang do u san sen kano san sen u te menta ni siam ya kini ki factor tinggi thok kom ne ge ne square root hang yo artli ki san ti wim don kam roban thok namar bole san sin wi long ki san tinggi thok tang kini ki artli ki san nang ta next ni le kom no ni thok yang hang ne square root te yo ni u artli u san ni bu no shi chaka ni thok kom ne san square te hajing sha kino hikai jungi ki hikai root ba ngila ban cancel yo ne square ban ne square root la boleh mla dei ngile root kumne ba ya une square root ngile mne yo ne square root ngila ruban pan kala pe une square la don lupa hangne te une square root ngira hangne te ngi cancel yo kini ngi yo 1 the answer kadehi 1 so namar boleh sun to the power 1 lane sun to the power 1 kadehi sun the answer kadehi sun square number jong u arp sun dehi usan the next pada ngan pini sagoi pada ke tricks ne ha ka ba kani gadi ga new tricks ka ba na dang syam ban gadang lap keju hi pinyo te pe yang ne Siyo ni arpusan ni tho hang ni guntu nang ta ni divide ken menta ni divide kam no pe yo ni arpusan divide do number ayu we r yo arpusan la ban divide tang da u san hi nem san sen kan no san sen san nang ta yo ni usan pade do number ayu do san hi sansen kano sansen iwe to la dep une dei hangne peding ilem no artli kisan ni tho san square hi tutun em ti bami hangne kalong ne ni tho biang gum te kunju ne ngio namar boleh une arkusan ngila dep divide ngio san square pe hangne ngila yo root san square dan square root san square tinggi pencak no yo ni lening cancel kumbang ong menela dari ini kumne te uni u square root ngila ban pen kala sya u 1/2 te uni u multiply uni u square la don lupa ne te uni ban ne cancel te san to the power 1 kalong hi san the answer kami hi kumju sapej hi parlok kano ko ba phis ngotanan bat kano ko ba khamsuk kenying ne khamtam e lada phide kimi khipa ki ba ying lada phidon ki khun hikai ki khun kumno pun khen ya kini ki square root namar nga syam bat nga yo i ki khna khamtam ki khna school ki jongaro ki syam jing e kumno banwat ya une square root te hikai ki hakane ko ko mo te lada phidang kwa shu e ki tricks ki bangan sai kai phi na ko por shakopor subhawanam klet ban share like subscribe khamtam e na ka banta bu phin tip ya ta subject jingkhen
bless you.